कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅवेल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅवेल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. हनुमान जयंतीचा सावंतवाडी शहरात मोठा जल्लोष पाहायला मिळतोय. ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात जयंती साजरी होते. दुपारी शहरातून मारुतीसह फेरी काढण्यात आली. यावेळी भक्तांना साक्षात मारुतीने दर्शन दिलं. చెరువులో వెలసిన దేవా విజయమార్గమున కిరటం నీవా అంజని పుత్ర పవన సుత నామ శంకర సువన కేసరి నందన రామదూత తులిత బలధామ మహావీర విక్రమ హనుమా. నీ సింధూరం అభయప్రదం భవసాగరా, నీ దివ్య రూపం మనుధైర్యము గుణసాగరా. భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే భజ భజ రే భజ రే భజ భజ రే. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.